Birta longpen kadu kabya phantame adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tang tepini adab birta juitha. All Assam Garo Cultural Society at Tumpen Patirpi Ponsi, in Nangathom All Assam Garo Wangala Festival Surini and Karapo Amanpon. Lason si, Kiramtang ni Pai Pop and Troxy November, Achiklo Pangcheng Ponsi, Pinigi Jutsiar ni Mate, Public Meeting Mesen Pen Pachun Pon, Lapen, Kiramtang ni Pai Por ni Pen Pinyan, Prek Jam, Along Ripen Wang si, Riso Ejang Tum Nun Kanchapate Ponlo. Garo Kai Tum Hako Pen Giklembom Dam Bomajuta Mukata, Chapaklang Pondrinti. Aduntu Alvis Arpo Man Pen Pen, Deputy Speaker Dr. Nomal Mumin, Srimoti Kakumuni Sokia, ACS SDO Civil Bogajan, Rostom Raj Brahma SDPO Bogajan, Board Chairman Jiwan Chandrapathak, Board Chairman Paras Sangma, All Assam Garo Student Union, Garo Student Union Meghalaya, Garo Student Union Karbi Anglong, Garo Sahitya Sabha Rengma Student Union, Bengali Student Federation, Assa, All Assam Bhojpuri Parisat Garo Student Union, Nagaland and Parta, Manpeng Kido Kathedin Tum Chitongnun. Wangla Festival Apen Isi Harvesting Festival and Parta Garo Cultural and Society Pangchul Apen Kipachanjia Phansi, Pining Lethota, Tinglijan Garo Village Bokajan along Aliralon Pen, and Parta Mesen Met Pen Pachun Pon. Aluntu, Gawavasam Pen November, Troxy Arnike, Holiday of All Assam Garo Wangla Festival Pusi, Pangdakpon Pusi, Central Committee President Iharson Sangma Lapen Secretary Hinaneswar Charan Parta Reception Committee President Pratap Sangma Lapen Dipendi Sangma Tumpen Pachinidun Bogajan Hanjalang Sopen Bisnu Lekti Report Kat News Dr. Himanta Biswa Sharma Dangoria Chief Minister হোৱাৰ পিছত Wangala Festival State Restricted Holiday declare কৰাৰ পিছত প্ৰথম Wangala Festival আৰু টিংলিজানত All Assam Garo Wangala Festival আজি আমি সেলিব্ৰেট কৰিছো আজি অন্তিম দিন আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অহা কথা আছিল কিন্তু নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়ানি আজি প্ৰগ্ৰাম লৈ আহিলে 10:30 পালে গতিকে চিফ মিনিষ্টাৰ আহিব নোৱাৰিলে গতিকে মেছেজ পঠিয়াইছে যে ৱাংগালাৰ ভৱিষ্যবাণী পঠাইছে সমগ্ৰ গাৰো সমাজলৈ অসমবাসী আৰু খুব সুন্দৰ পৰিস্থিতিত আজি ইয়াতে আমি ৱাংগালা ফেষ্টিভেলটো সেলিব্ৰেট কৰিছো আৰু আজি প্ৰায় 14টা বেলেগ বেলেগ জনগোষ্ঠীৰ লোকে তেখেতসকলৰ কালচাৰটো প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু মই আনন্দিত আজি গাৰো কাৰ্বি বড়ো তিৱা সকলোৱে মিলি আমি একেলগে নাছিলো এইটোৱে হৈছে মিলাপ্ৰীতিৰ এটা উদাহৰণ আমি এনেকৈ যদি মিলাপ্ৰীতিৰে কাম কৰি গৈ থাকিব পাৰো তেতিয়াহ'লে গোটেই অসম আৰু ভাৰতবৰ্ষতে আমি যি জনজাতীয় লোকসকল আছে সকলোৱে মিলাপ্ৰীতিৰে থাকিব আৰু সকলোৰে উন্নতি হ'ব আৰু কালচাৰটো ডেভেলপ কৰিবলৈ কাৰণে যিকোনো কালচাৰে হওক কালচাৰটোৰ ওপৰতে এটা জাতিক চিনাকি হয় একাৰণে গাৰো জাতিৰ চিনাকিটো এই ৱাংগালা ফেষ্টিভেল ইয়াৰ জৰিয়তে গাৰো জাতিৰ চিনাকিটো আমাৰ আগবাঢ়িছে আৰু অলপ দিন আগতে কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল আমাৰ ইয়াত হৈ গ'ল আকৌ ফেব্ৰুৱাৰীত মেইন যিটো আমাৰ কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটিৰ দ্বাৰা কৰা হয় কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল সেইটো হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী মাহত গতিকে আমাৰ কালচাৰেলি ৰিচ এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট কাৰ্বি আংলং বহুত 29 জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াত আছে আৰু সকলোৰে কালচাৰ লৈ নিজে নিজে গৌৰৱ কৰে গতিকে আজি এই কালচাৰেলৰ যিটো ৱাংগালা ফেষ্টিভেল তাতে বেলেগ বেলেগ জাতি জনগোষ্ঠী আহি পেলাই ইয়াত ভাগ লোৱাৰ কাৰণে সকলোকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু এই ফেষ্টিভেলত আপোনালোকে আহি অংশগ্ৰহণ কৰি যি আমাক উৎসাহ দিলে তাৰ বাবে মিডিয়াৰ সকলো বন্ধুকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ গেডাৰিংটো ক'বলৈ গ'লেতো বহুত আছে এতিয়া হলটোত 4-5 হাজাৰ মান মানুহ আৰু বাহিৰত আৰু 4-5 হাজাৰ মান মানুহ 10-12 হাজাৰ মানুহৰ গেডাৰিং আছে ইয়াতে ডেলিগেটে অকল 3000 আহিছে ডেলিগেট বিলাক 3000 ডেলিগেট সকলোকে ভোজন কৰি পেলাই এতিয়া আকৌ গুধলিৰ কালচাৰেল নাইট আছে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ গতিকে ইয়াতে যিখিনি মানুহ আছে বেলেগ বেলেগ জেগাত তেখেতসকলৰ টেণ্ট বনাই দিয়া আছে তাত আছে আৰু এই মিটিঙত আমাৰ 4-5 হাজাৰ মান মানুহ আজি গোট খাইছে আৰু কিন্তু বাহিৰতো বহুত হেৰি কৰি আছে যে ভিতৰত বহিবলৈ জায়গা নোহোৱাৰ কাৰণে আৰু গৰম ৰ'দটো বেছি আছিল সেইটো কাৰণে যিফালে ছাঁ আছে তাতে মানুহে বুদ্ধি কৰি বহিছে গৰমৰ ফালে নাই গতিকে মানুহ যিমানেই নহওক ইয়াৰ মেছেজটো কি ৱাংগালা ফেষ্টিভেলে কি মেছেজ দিছে আজি ৱাংগালা গাৰো জাতিৰ লগতে আৰু 14টা জাতি জনগোষ্ঠী মানে 15টা জাতি জনগোষ্ঠী একেলগে আজি যদি এটা কালচাৰেলৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে সেই মেছেজটো চবতকৈ ভাল আমি 50টা মানুহে হওক 100টা মানুহে হওক
যদি মিলা প্ৰীতিৰে আমি কৰিব পাৰোঁ তাৰ মেছেজটো ডাঙৰ থাকে 1 লাখ মানুহলৈ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম কৰাত কিন্তু খুব সুন্দৰভাৱে হৈছে ৰাইজ খুব আনন্দিত সকলো ট্ৰুপছৰ যিবিলাক বেলেগ বেলেগ জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক আহিছে একেলগে মই কথা পাতিছোঁ সকলোৱে আনন্দিত আৰু এটা সুন্দৰ মেছেজ লৈ পেলাই গৈছে ৱাংগালাৰ পৰা যে কাৰ্বি আংলঙৰ টিংলিজানত এটা সুন্দৰ ৱাংগালা ফেষ্টিভেল হৈছে আৰু ইয়াৰে চবেই এনজয় কৰিছে ৱাংগালা ফেষ্টিভেলটো হৈছে হাৰ্ভেষ্টিং ফেষ্টিভেল খেতিৰ সময়ত এইটো পাহাৰত বেছিকেলি আগতে কি হয় নৱেম্বৰ মাহতে আহু খেতি কৰি ধান পকি যায় আৰু কমলাবিলাকো পকে আনাৰসো পকে এইখিনি সব ফল মূলবিলাক খাই এই নৱেম্বৰতে হৈ যায় এইটোত কিন্তু অসমত এতিয়া আমি পাতিম এইটো ফেষ্টিভেল জানুৱাৰী মাহত যিটো মাঘ বিহু বুলি কয় মাঘৰ বিহু ভোগালী যেনেকুৱা ৱাংগালা ফেষ্টিভেলটো গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে ভোগালী বিহু এইটো ভোগ কৰিব লাগে খেতি বাতি চপাই আনি পেলাই তো এইটো এটা এনজয়মেণ্ট কৰা ফূৰ্তি কৰা ভোগ কৰাৰ এটা ফেষ্টিভেল ডেট ইজ ৱাংগালা ফেষ্টিভেল অহা বছৰটো এতিয়া নেক্সট বডি বহি পেলাই তাৰ তেখেতসকলে ডিচাইড কৰিব মই আশা কৰিছোঁ গুৱাহাটীত পাতিম আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক চিফ গেষ্ট হিচাপে অহাবাৰ মাতিম 1 লাখ অসমৰ গাৰো মানুহে তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিব খুব ডাঙৰ মেগা ইভেণ্টৰ এটা সপোন আমি দেখিছোঁ অহাবাৰৰ কাৰণে Singhasana Hawar Kaparlo Disobay Patua Klamlong Everlasting English Higher Secondary School at Tumpen Chapatir Biponsi Kidamtang Pre Nipai Trok Arnipen Indeng Pli Annual Sports Meets Ajamek Pamanpon Lasonsi Nithoma Parmana Pansi Indeng Pli Annual Sports Meets Ajamek Banke Padopon Pupusi Nang Pachinidun Labangso School along Lotan Bangatung Pusdame Chirapchito Dunpen Mesen Me Et Pen Pachun Pon Pamilo Lasi Lasojay Make Pamanpon along Alui Sarpoman Peng Pen Kathorson Inti Inspector of School, Chitongdun. Sonsi, Chopa Luhi SGB Sardor Singh Terang, GB Singh Tiso, GB Joy Singh Inti, Headmaster of Chandra Singh Terang School, Sar Pohor Singh Teron, Atum Chitongdun, and Parta Lo Charlie Osomar Tum Chitongdun Si, Indeng Pli Annual Sports Meet Kepadopon along Ason Kepatupon Pedopon Si, Ing Samjin Pen Pachunpon. Saluting next is the Blue House, which is led by Sartivanansi and Song Tiso as the head boy and Mirtina Timungpi as the head girl. The last group saluting now is the Red House, which is led by Albert Teron as the head boy and Rubon Rong Pipi as the head girl. Okay, first of all, I'd like to thanks the media personnel for giving me this opportunity. Nalitum media control and in them go on to facilitate also our signing. See, I'm pleased to be here on this 4th annual sports day here at Everlasting English Higher Secondary School. So this is the first time I'm coming here on this occasion, and you see annual sports day it is organized every year, and just to show the talent of the students in different events like 100 meters, 200 meters, high jump, long jump, both for boys and girls. See, the high events keep on about me on the school team that in the sport day to sport day and see so marathon killing the camp or two team
alang litum ateleng cepat lang itu. Jadi kalau lah sports abang ke extracurricular, senang lah ke doktor engineer ke sombat market ni ada kai. Dan mana jong se football exer, mana jong se badminton exer, mana jong se athletics lah exer bote. Lah jong se kami alang tumu kapugi, lah solo kat kapugi dah duk bote. Alang tumu sakuri ke long se kami isi amar saya duk. Lah example ni kalau ini eligible for dual B dalam football patur apa yang ke state national player misalnya kita Assam Police long si non DPSP ring khela sport dan langsung dah non lah ninja nilo khela ini alam list kami forest along kami alam kosong hai wasa kalau ada sports athletics ahin ala ke kaptung national international level medal nongin lagi long Indonesia alam kita our side government and system the government no kasi langsung data semua smart and system kabuhiban padet langkah sports culture loan kami belum sekali so activity sabang ke kelang satu sini lintan Karbirat asai katiki pen paprang dunang ji la pen ching thor dunang ji pu pen Karbi Farmer Association asong tum Karbi anglong kang prek jamadim long chirok tokamai ki bipon. Lason si patumi sitame Mahamaya constituency paklong kam hawarara phan KFA la pen District Industries and Commerce Centers atum pen arnisia parman paklong kam asa hemalong Entrepreneurship Development Program aputhak chirok tokamai kangni. Bangso mai KFA paklong kamaro mai pu mohon sing ti pen mai chari ponsi Lasolong aluhiman peng pen DICC Assistant Director Firoz Nunisa, Extension Officer Anpita Chakraborty, Consultant Rajunath Diuri lapen, KFA tiri pimai pu tingku inti, Kongchun bang Soron Singh rongpi, Lamjai Sarpo Himari rongpi, Klembang Gotom Hanse pen rong asar, Ronjit Taro tumjitong dunsi, Mailong RDP dun. Aluhi tumpen lam gijai pon ke DICC pen ke kaike ta muni dapan mithang apan, kaciparjab jia pan than pon lo lapen loan pen ke danglok ason golf pen skimanta ki claim ki dama vek atom phan pajir ponlong lo lasi nangli tum tamil ladak tharmida duga home lapen gormuris tame lasona home selamsi jornang po ladak mithang industrial amen chetok dunang po lalote pejo pen nangli ki claim asai pangdang ji phan DICC pen tame kirap mati scheme pen long pon po puta DICC Assistant Director Firoz Nunisa lapen Consultant Rajunath Diuri atum lam the than pon lapu KFA tiri pi mai puting kuing tidame pini chirok to mai long ason Entrepreneurship Development Program ate mithang pen kachar jap thek jia mai nangi pi pon along nangli tum sai ki claim ki dam nangli ani claim nang pola te DICC pen dame ki un an ke nang chirap dun nang po lasi aprang se mithang aso pen ki claim kulat kang punon la pen peri ki roi pen ki pabat thu jia la higher side District Industry and Commerce Center Development along subsidy loan scheme dolo puta mailong nije pon lapu mai judja prang kache tong dunarada phan pini arni si aparman Entrepreneurship Development Program along CKKN dunarad phan certificate pajir pon lapen KFA song pen nokek rangso aki joy pen pajir pon si mai mesen pen pachun pon ote alang litum katiki hormu kamun alang kuasan gunmuris katiki do na parojang kon katiki do de koe pen chenglok tharmi pen chenglok achek do kapre parawar pen katiki do lahai produk hai lai katiki hai kosong si alang litung ame hang pensi business mana kecak zabi bhag lahai awar seven kosong biuni ma pula so ko taga ko nan thon pachini bajaman ko ba ta se nan litung ardudun sin nai de pamuna khala jai i litung ke tharmi chitame ilin lo ake bage jorke 15 taka na 20 taka par keji lo akre ne jorte 110 ne 20 per a powder togra koi irai jogro amane piket of bilo te 100 gram jo 200 taka apne de marata ilin no kon doi Loga Charlie Henlo Kai Mumang, Loga Charlie Henlo Kai Reje Posonsi, Mena Kai Charlie Osomar Tumpan, Sitame, Patek Parinang Lapen, Mesenamunit Pamanang Pubatasi, Jasimet, Carbiang Autonomous Council Education Department at Tumsitame, Hoi Lapen Inglong Hawara Tumpan, Quality Education ke Wanjia Pan Pura Bor Ipiglo, Lapen, ke Mesenang Tekta Long Bomlo, Mon Sitame, Jasimet Inglong Hawar Tarapung Lapen Bor Pungalam Te, Masap Suchitanam Sinai. Lakhain koi rapon nilip MEC constituency ke parlo
borpung lapen tarapung hawaranat irui malama prang bang trok than bang atum school jidamang ve pin pusi social media mate local news along ki klang hama putak jasimet Duarbagri Press Club abutung tum sitame RDNC kak education Richard tok bia phan bang solam te pachini tuna teng pen alang lisitame RDNC hokpet alam te kachini jia phan pura kak education department atum phan hukum BC kidam tang 4 November arni news along amen ki klang ve kathan bang lapen school SMC atum pen kak education joint secretary Nirupama timung pe hin pen chingwai linsi ahokalam the pherangke tum phan thanang pachini dun timung pi kaningja tengke news along ke klangalam theta ahok pik ange kali athe inglong habarana teachers atum ki dam ke bang ki do ke thak pan akasik sakdo lapen second teachers ki biji aphan Karbing Long Autonomous Council Authority atum phan chuning rilo chatame insam rilang chatame kiram tangarni along dason ke pawe de jia phan pura achiklo jonwang than bang atum phan Nilib education block along training pado ponwer po puta nang thandun nasi ang ton pen kachini jia phan timung pikaning jalam thele arjo iglona Nili tum ladak nili block office along si kado bawi la pachu media long eklang single teacher school side la haya teacher tum han pha si pini SMC amai phu tum alang ni tum kado kavita chitong pet pen ni tum district pen dame DPO West Karbiang long penili pen DMC pen alang ni long DPO kado bawi tum bang si pini iding pen kesumana lam chithan ponji ko lam bang pini chithan thong lo da bang ke peno je hok lo ima media long tiklang bang ke masapsu teacher atum bang abuda dak mane lu than thik ko lam bang ke lang ni tum pen report hang lo se lam bang ke la single teacher school along ana bang ke isi katura la dak la remote area school bina pen hai along ke dam ke bang ma se lang ni tum nang chithan lo la pen SMC president tum chathan lo si la tum chikloi jon pen atum bang ke un ana bang ke hopta ke thoma an ke la tum ke than si tami ke dam ke bang ma si la tum bang ke ni phone ni truck nang ko ke chi busipu exam la tum aber nang hirlo pulu tang te la pen hok lo non akimi education system along a new education policy ateng ben pulu tang te teacher tum han training bang pathipik la sila teacher tum training aphan pulu tang te ni tum bang ke apor la puson si ni tum district along la pen block along la puson training padupon titi la si alang ni tum la bang so training ke bang hoda bang ke alang ni tum bang ke class bang ke thanu ni det ko la arung nang hir det po ke la si la so hoda bang ke la si muhet me SMC president mala than lo je lang ni tum community pen si hala dak ki tek pon du je matriculate la pen higher secondary charlie local also maratum ba lo sonon pin sonon selang ni tum bang si hala so apor hut bang ke gap hut bang ke hala dak bang ke lu than po somartum han bang ke masap su la po teacher ka vi hut bang ke langpon po la puson si klempon lo sila bang ke teacher ame thang jung si tangkai pipen paklem po lam bang ke klang la ria hokali hok lo alang ni ta lu ke than pini pulu tangte ningang sampen pini ki pi pajir la bang ka prek lo la pen la puson si ni tum system do je community support pen la puson teacher hala dak pek pon lo teacher ki pek pon bangali support dun je pan hoda dak smartum han la enrollment high u pulu tangte la puson ke engage pon do sila bangge community to methang school grant pen la puson si pipo la pen rong sortum pu chirung pen pipo la puson na school da dopik sila bangge ke no na tu pen lang ponang ne la ke nili tum sitame hinuni lo athela bang community tum isi initiative lo je smartum han an so se pathek nang po ako hoklam lo ani sile teacher avidet lo pulu tangte smartum bangke school bang vedet po kula school ke bang vita ani si kutti lo pulu tangte akyong dong ani tami la tum kaselat dokok po la si la puson si drop out dokok ati aposi nili tum bangge kai kita son si pu je local o smar la puson do pulu tangte engage nangji community pen apen nili tum proposal setami pi je local pen local community pen la puson o smar tum bhan engage nahi contractual pen minimum isi teacher appointment gali tami education volunteer pa hisab pen si appointment pi nahi la pen tumhan maximum 5000 setame nongnam la puson bainong setame pipen setame engage nahi pu proposal council phan ki pido poi phit tami la bangso proposal bangge chikroi non an bangge approval long lelang
la posi community tumbang la puson la remote area school long mithang smart man chima thapen alang ni tuma hin pen support ki pidun bangke ni tumbang ke choro pon si dulo pen pini chirai ponlo je ni tum nona bangke SMC tumpen la chiklo jon wang la dak block office long ba ni tum allocation bang change boy da the la puson DMC level la pen dak sub divisional itum district officer do alang itum tame wang ko la puson review padower ko la pen ni tum district level pen ni mithang joint secretary level pen sitame chiklon trok ba la pen so pen na prang sitame un bulo tangte idupon verji phanbang si pinike ni tum cherai ponlo ante midday la dafa midday meal along tin tan lima le na product tan midday meal ki lilo sitala tum ahut pen ki piuni de ti po the bang ke la hanlo mu pen che than lo de o somar tum aphaile bang koi do ba bang thong kep do sitame ladak adhar ka view somar tum dopi la adhar ka view joini si ni tum dak bang ke dai salong bang ke hala adhar ki do somar tum an se aphai bang klang choko jeneba bang koi rahini sitame hala dak adhar ki do ke bang profit pulutang ke la bang po pharmacy mane sang bang ke nang lipo la food bangge la cooking cost non la food grain tamil an sinang li chotpo ta sila bang po hormone sila kido ana sumar phanta pachu po la poson si mane isi stock banga vede retilo stock banga vede retilo la pen hot pen na district pen lem sa tum pen la sangi pi ki der la pen tum adim an thonam de arona ting pule tang telang tum school long se thonam nai poi phit mi teacher tum si ha ang song ben chewang si ladak lang itu methang si lens pen sang chiponang ji aku methang cost pen silang tum hang song an chiponang ji la sila bang song bong hut pen a gap du ko kati la so gap bong nani pipon thekte de ti la pusonta do nila ke ni te chini asi un an bangge la haya gap avida ji bang bori ponang po pulo la pen kenang sor bangge non ke somar tum han adhar padu vek nang po claim pon vek nang po bang si la so poson son sin tum step and ponjima solam se chingwai ponlo je ongdong somar tum la birth certificate ka vi joni sinon ka adhar bang ke claim pon nida ti pulo la pen i tum la awareness ta kompi parents tum han jongbi le khas tamin aja parents tum han ke roisi koi kre bang da bang be somar tum han claim pipu pula hai do an pu era ki sitame alang itum bang veda ti do roi kre de ti do sila hai ke cherok to ka vi la ta isilo singli tum la cherok to ka mai non bang ke chiklo jomtin tame la claim pon ko posi pulo la dhara bang singli tum non ke prabji konsi bori pon somar anutin phantame adhar dulu pulo tangte dai salong a phai klang dun po la anu tangte sang la hai midday meal sitame ka do ka vita poraten pen cholong po tangte pini ada babirta bangke kangtoniklo kadoka betame do me thak me kurwang tru